yazi ukuthi ukhetheni yazi ukhetheni nawe mayisethi-ke athi-ke mina ngunkulunkulu ke futhi nakujako umkhohlisi ngamanye amazwi sikhathele ukuthi masinyathelane esontweni masilimazane esontweni sibe sesiyamthatha unkulunkulu simenze sengathi ufana nathi sizama ukuthi makangene izimpi zethu mayethi-ke unkulunkulu kamkhohlisi usho ukuthi nalowo okuvalisilingane ekhaya wayesehlala nalowo obaleke nemali yakho beyikhona la ungunkulunkulu nakuye awuzukhoza awuzuyeka ukukhonza uyekise ukuthi kwenzakalani empilweni yakho ungunkulunkulu nakuye sasa kumele aphendule yonke into ikhona iyafumaneka but ifuna abantu abazazi indlela zabo khona umhlabela ukuthi zonke indlela zakhe zilungile uyakufuna umuntu owazi indlela zakhe zonke ziphelela kuye kodwa zifundwa kwabaphambili awuyeke uba yikholwa elisidodo elingafundi makushaya umuntu endleleni awufundi kuye kodwa nawe uyongena emgodini osifanayo